yuyarina samachik shimikuna. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Tukikuna alli shamushka pagi kaypi tandarishkamanta. Kunanka rikushun imashinatik alli yayakuna kanamun chay tukunchik. Mana kay junio kisallapichu yayakunamanta parlana rimanaka. Chaypaka rikushunmi Job runamanta. Job capítulo 1 verso 1 manta 5 kamami rikushun pichka yuykunata imashina ñukanchik alli yayakuna kanamun chay tukushkata. Kallaripika rizashun verso 1 kaytanin. Uz llaktapimi Job shuti runa kawsarka. Payka ima pandata mana ruraq, allita ruraq, Diostapish manchaq, millayta runatapish fiñaqmi karka. Yaydiosqa mana yalliwan imata mirachishpa rimanchu. Yaydiosqa kashkatami parlan. Chinashpaka tiyashqa chukanga shuk runa imapi mana pandari, allita ruraq, Diosta manchaq, chinallatik millaymanta karuyashpa kawsaqka. Ari, tiyaytukunmi. Kikinpaq kawsaymanta hipapunllapi parlashpa rimashpaka imatatik rimachun munankiman. Kikinpaq biografiapika imatatik uyanata munankiman. Munankimanchu tiyarkami kay llaqtapi shuk runa, chay runaka pinqay illaq, chay runaka yuyillaq, machashpa puriq, firu runa, wawakunatapish mana yuyariq, chashna nishkata uyanata munankimanchu mana kashpaka allita rimashkata uyanata munankiman. Ñukanchikpish shuk alli yaya kanata munashpaka Diostami ñukanchikka kasunakanchik. Ñukanchik wawakunapaq alli yayakuna kashuntik munashpaka Diostami kasunakanchik. Millimantami laduyanakanchik. Shinapish llakimi kay punllakunapika wakin yayakunallatakmi wasimanka mana allita apamukunkuna. Wakin yayakunallatakmi paykunapaq wasikunamanka millayta mana allita apamukkuna, millayta mana allita kallarichikkuna kan. Shinashpaka Job runaka shuk Diosta manchaq runami karka. Diosta manchaq kashpaka familiatapish kuyaq, familiatapish llakik, familiatapish rikuq alli kawsaq runami kan. Shinapish imatik kan Diosta manchanaka. Mana kanchu kay mundo kay pachapi kikin imata manchashka. Imakunapish tiyanmi ñukanchikta manchachikkuna, mana chaytachu rimakun. Proverbios 8:13 pimi ashayachin Diosta manchanaka ima kashkata. Mandak Diosta manchanaka tukuy mana allita fiñanamari. Kikinlla alli kashkawan hatun tukunata, millayta rurashpa purikkunata, millayta rimaqkunataka fiñanami. Job runami millaymanta karuyarka, huchamanta karuyarka. Chinallatik payka fiñarkapishmi mana allita huchatak. Ima mana allitik kikinpaq kawsaypi llakichitukun waqllichitukun. Shuk runapaq kawsaypi, shuk familiapika ima mana allitek llakichitukun hatun llakimun pusaytukun. Shuk astawan alli regalota paypaq wawakunaman shuk yaya kuytukushkami yaya Diosta kuyana, chinallatak paypaq wawakunapaq mamata kuyana. Chaymi maybalik kan. Imakunatatik kikinpaq kawsaymanta anchuchina kanki kunanllatak llakichikuqpi mana allita rurakushkamanta. Ñukanchikka ima mana allita fiñashpaka chaymantami laduyana kanchik, chinallatak yaya Diostami mashkana kanchik. Kallaripika Job runaka shuk alli yaya kankapaqka Diostami mancharka, Diostami kasurka. Katikpika shuk alli yaya kankapaqka Job runaka kaytami rurarka. Verso 2 pinin payka kanchis churikunata kimsa usushikunatami charirka. Job runaka paypa wawakunatami valichirka, paypa wawakunatami huyarka. Rikurkami wawakunaka Dios regalashka kashkata, Dios convidashka kashkata, sumaq herencia kashkatami rikurka Job runaka. Shinapish kay punllakunapika imatik tukun, kay punllakunapika llakimi. Hintikunaka wawakunata fiñaytami kallarin, wawakunata ñamana munaytami kallarinkuna. Mashna wawakunatatik Job charirka, shunga wawakunatami charirka. Kutin kikinka mashna wawakunatati charinki. Kay punllakunapika ninmi yallitik sinchi mana hawalla trabajo mikan wawakunata charinaka yayakana mamakanaka nishkatami uyashkanchik. Shinapish Jobpa wasipika rikunchikmi chunga wawakuna kashkata. Paykunami rikukurka paypaq yaya paypaq mama imata rurakta. Chunga wawakunata wiñachinaka sinchimi kashkakanga. Shinapish rikunchik Job runaka paypaq wawakunata valichishkata. Sinchi trabajomi kashkakanga Jobpa warmipaqka. Chunga wawakunata churachina, chunga wawakunata armachina, chunga wawakunaman karana. Tuki chayka sinchimi kashkakanga. Shinapish rikunchikmi huyashkata. Kay punllakunapika hatun llakimi kan. Wawakunataka fiñaqshinami kan. Kunanka
familiakunataqa kallarichikunkunami achka kullkita charishun nishpalla. Kallaranqapaqqa musu solteraka tapunkunami mashna kullkitata charinki. Chay kullkita tandachishpa ishkindik chay kullkiwanka kushikunqapaq. Shinapish wawakunataqa mana charinachu kanchik nishpami parlanakunkuna yurinkuna. Kutin mayjan wawata charisha nikpika chaypimi chikanyankuna. Chayshina familiatami kay punllapika kallarichikunkuna. Wawakunataqa rikunkunami shuk harkakuna shina kashkata. Wawakunaka harkanga, wawakunaka mana sakinga nin ñukanchik muskuykunata ama paktankapaq. Ñukanchik yachanapi harkanga ima shuktikunatapish muchachinkuna. Kunanka wawakunataqa ña mana valichinkunachu. Chaymantami wawakunata charikkunapish rugankuna maypi mingankuna. Guarderiakunapi ima cursukunapi churankuna. Iglesiamanpish kachankuna chaypi rikuchun chaypi cuidachun. Wawakunamanka mana tiempo takunkuna. Chinallatik kay punllakunapika ima pukllanakunata randishpakun. Celular imatakun chaypi wawakuna ocuparechun. Shinapish ñukanchikka mana tiempo takushun ninchik wawakunaman. Chaypimi rikuchikunchik mana paykunata huyashkata, mana paykunata valichishkata. Imashinatik kanpak wawakunataka rikunki. Kikinpaqqa imatik kan shuk wawaka. Kikin imashinami rikunki, kikin imashinami yuyanki, chayshinami paykunawan kanki. Kikinpak rikuypi wawakunaka shuk harka kashkata rikukpika, shuk accidente kashkata rikukpika, kikinka chayshinallatikmi rikunki kanpak wawakunataka. Shinapish Diospak shimi Salmo 127, 3, 4 pika kaytami nin. Wawakunaka mandak Dios kankunaman kushkami. Kankunapaq aychamanta lluqshishka wawakunaka tukuymanta yalli valikmari. Chayrakkuna kashpa charishka churikunaka puntaqlla kaspikunata kari runa makipi charikushka shinami. Wawakunaka Diospaq herenciami. May valikmi kan. Chaytami entendina kanchik. Wawakunataka Dios imashina rikushka shinami rikuyta kallarina kanchik. Job runapaqqa wawakunaka mana karkachu shuk harka, mana karkachu shuk problema. Ashtawanpish Job runaka rikurkami wawakunaka Diospaq regalo kashkata. Chaymi paykunawan kushikushpa kawsarka. Kimsapika rikushun verso 3. Paypaq haciendapika 7,000 ovejakunatapish, 3,000 camellokunatapish, 500 yunta wagrakunatapish, 500 burrukunatapish, kullkijawa sirviqkunatapishmi yallitik achkata charirka. Inti lluqshin ladupi kawsaqkuna puramantaka payllami yallitik chariq karka. Kayka rikuchinmi Job runaka trabajanata yachaq runa kashkata. Jobmi karka yallitik achkata chariq millonario runa kashkata. Charishkachu kanga imata mana rurashpa sirikushpalla. Charishkachu kanga shuk ocioso runa kashpa. Mana millonario kangapaqqa payka sinchitami trabajashka. Alli sinchita trabajanatami Job runaka yachashka kanga. Payka mana suyakushkachu kanga herenciata yayakunamanta hapinata. Payka mana suyakushkachu kanga lotería pozo millonariota mishanata gananata. Chashna kushkiyuq tukunata mana suyakushkachu. Kikinka trabajanata munankichu. Tawka yayakunami wawakunata huchachinata yachankuna. Paykunamanta trabajana kani, paykunamanta kashna sufrina kani nishpami ninkuna trabajanamanta rimashpaka. Mana ima sacrificiota runata ninkunachu. Shinapish Job runaka yallitik kullkita charik millonariomi karka Diosta manchashkamanta. Kikin ganashka kullkitaka kanpak wawakunachu chaskikun, kanpak familiachu okupakun, o mana kashpaka kikin ima viciokunapi mashna kullkita ganashkatapi shitakunki perdikunki. Kikinka kushikunki shuktikunawan kutin wawakunaka yarikayta ima ministikunata apakunchu chayka mana allichu. Proverbios capítulo 12, 11 pinin chagrata ruraq runaka saksakta mikunqapaqllapish charinmi. Ashtawanpish yuyayta mana hapikllami purikuqllataka katinkuna. Imata kusechashun nishpaka tarpunatami yachana kanchik. Imapi chari kikinka trabajanki. Ima trabajo kaqpipish kikinka ashtawanmi fuerzata churana kanki. Ashtawan yuyaypimi trabajana kanki. Diostami paginina kanki chay trabajitota charishkamanta. Ima trabajo kaqpipish Diosta pagini. Imashina kari, imashina warmitik kanki. Shuk runa, shuk warmi imashina kashkataka yachaytukunchikmi paypaq kawsaypi imata kallaripi charishkata rikushpa. Chinallatak paypaq kullkita imapi churaq kashkata rikushpa. 1 de Timoteo capítulo 5 verso 8 peka rimanmi mayhanpish paypaq wasipi imata mana churaqka ashtawanka paypaq kikin wasi ukupurakunata mana yuyarikka krishkata sakishkatami rikuchin. Chashna rurashpaka mana kriktapish yalli millaymari. Kikinka kikmi kani nishpa chari purinki. Iglesiamun shamuytukunkimi,
Bibliata rizaytukungimi, shinapish kikinpaq wasiman ima ministishkata mana apamushpaka mana rikuchikungichu Diosta huyashkata, shinallataq kikinpaq matrimonio, kikinpaq hogar, familiata huyashkataka mana rikuchikungichu. Kanpaq wawakunapimi tarpuna kanki, kanpaq wawakuna kanpaq trabajashkamanta kushikukunkunachu, chaskikunchu kanpaq trabajashkamanta chaywanchu kawsakunkuna. Suyanimi kikinpaq familiapi tarpukuchu. Wawakunami kayaminchaka kikin ñuka mana chay tukushkaman paktanga. Chaypaqmi ñukanchikka tarpuna kanchik ñukanchik wawakunapi familiapi. Chaypaqmi trabajana kanchik. Efesios 4:28pi apóstol Pablo kayta riman. Mayqan suwaq kashka kashpapish kunanka suwanata sakichik. Kikin makiwan trabajaychik. Chasna allita rurashpami llakita apakuq wakchakunaman imashatapis chawpinkapaq charinkichik. Kayshinami chariyaytukunchik mana suwashpa, trabajashpa kikinpaq makikunawan, shinallataq allikunata suktiqkunapaq rurashpa, mana umashpa, mana rurashpa, mana krichishpa. Kutin Diosta mana riqsik, mana manchaqkunaka kayshinami chariyanamun chaytukunkuna, suwashpa, herenciakunata apishpa, kichushpa, mana trabajashpa. Ñukanchikka siempremi trabajanata mashkana kanchik. Trabajashpami ñukanchikka charishun suktiqkunata ayudankapaqpish. Y a Diosmi ñukanchikman bendician shuktiqkunata bendiciankapa. Ñukanchik imalla charishkakunaka shuk bendicionmi kanga y a Diospaq obrata ñawpaqman apaqpi y a Diospaq mandanata mirachinapaq makita churaqpi ayudaqpi. Shinallataq Dios ñukanchikman kushka familiata sinchiachikuqpimi shuk bendicionka kanga. Yayakunaka serviqkunami kanchik. Ñukanchik wawakunaka kay mundo kay pachapi ima charinakunataka mana ninchu. Ashtawanpish ñukanchik shunqutami paykunaka ninkuna. Katik uytaka rikunchikmi shuk alli yaya kanamun chayankapaqqa kayta ministishkata. Verso 4ta rikushun kaytami nin. Paypaq churikunapish paykuna wacharishka punllakunata paktachishpaka kikin wasikunapimi hatun mikuyta charikkuna karka. Paykunapaq kimsa panikunatapish paykunawan mikuchun upiachunmi kayanaman kachaqkuna karka. Kaypika rikuchinmi Job runaka paypaq familiata tandachishkata charishkata. Paypaq familiaka tandallami karka. Kay punllakunapika rikunchik familiakunaka urata hanaqta rishkata. Chawpirinakushkata, chikanyanakushkatami rikunchik. Kay punllakunapika familiakunaka yakuyashka shinami kan. Apanakuykunaka ñawpashina ñamana sinchikuna kankuna. Ñamana tandalla mikuykunata charinchik. Ñamana kayanakunchik. Ñamana tiempota charinchik uyanakunkapaq, ima pukllankapaq. Shuk familiapi tandalla kanapaqqa ministinchikmi imakunata ruranata. Ashtawan alli parlanakunkapaq. Job runami alli parlanakuyta charishka. Chaymantami paypaq wawakunataka tandallata charirka. Ñukanchik familiaka imashinata tandallachu. Yaya kanaka mana shuk punllapaqllachu. Yaya kanaka tukuy kawsaypaqmi kan. Job runami mikuykunata ruwaq y chashnami tandalla charirka paypaq familiataka. Ima charitukukunchik kay punllakunapika. Gentikunaka kay punllakunaka ashtawan karuyana, ashtawan chikanyanatami mashkakunkuna. Kunanka familiakunaka ashtawan peligromi tukushka kikin wasi ukupi kawsakunapaqllati. Shinashpaka kay punllakunaka familiakunaka chagrurishka chapurishka shinami kan hatun llaki. Ñukanchikka ya Diostami mañana kanchik. Chayka harkarishka kachun. Shinallataq Jobshina runakuna kallarichun tiyachunmi mañana kanchik. Ñukanchik ayllu llaqtakunapi familiata valichikkuna y a Dios kushka familiata. Katik yuyayka verso 5pimi kan. Chay hatun mikuy punllakuna tukurishka hipami Jacobka paypaq tukuy wawakunapaq huchakunata anchuchichun utkashpa hatarishpa Diosman animalkunata kushpa wañuchishpa tukuyta rupachik karka. Jobka ñuka wawakunaka imapi hosallirkallapish chari Diostapish phiñashpa paypaq shunqupi hamirkallapish chari yuyashpami fiesta tukurishka hipaka chashna ruraq karka. Kaypimi rikunchik Job runaka espiritual runa kashkata y a Diospi kriq runa kashkata. Shuk alli yaya kanapaqqa ministinchikmi Diospi krinata shuk espiritual runa kanata. Kawsanchikmi yallitik ocupado punllakunapi. Uyanchikmi nishkata mana imapaq tiempota charinchikchu. Kutin imatati charinki. Job runaka shuk haciendata charirka. Job runaka manchanayaq uywakunata charirka. Payta sirviqkunata charirka. Y paykunata rikuna karka pay. Shinapish paypaq kallari rurayka imatik karka. Manari paypaq negocio, manari paypaq ima trabajota sustarishpaka imatatik payka kallaripi charirka. Kallaripi rurarka. Paypaqqa y a Diosmi kallaripi karka. Chinallataq paypaq familia.
chaymantami utka hatarij karka nin ipaypak shungupi nirka ñuka wawakuna pandarishka kaypak ñuka wawakuna huchallishka kaypak chinashpaka imata ruran yuyachirka rimarka wawakunata arrepentirichik Diosta mañaychik Diosta mashkaychik nishpa yuyachik karka kankunaka huchamanta millimanta ladionami kangichik nishpa nih karka imata nishanikurka kaypika huk runami mandak karka paypak wawakuna ya Diosta mashkachun ya Dios pagman kuchuyachun perdonta mañachun alli tukuchun ya Diosun yuyachik karka ya Diosta adorachun ya Diosta mashkachun shinallatik payka mana chayllata rurkachu payka ya Diosta mañarka paypak wawakunamanta shinallatik sacrificiostami tukuy paypak wawakunamanta kuhkarka paymi charirka chunga wawakunata chunga sacrificiotami rurashka kanga chaypakka riki tiempota payka kurka mashna tiempotatik kanpak wawakunamanta Diosta mañanki manari wacharikpimi wawakunamanta kay ya Diosta mañana mana suyanachu kanchik wawakuna hatun yanka kama ñukanchikka chayuymi kanakanchik kay mundo kay pachapi imalla ministishkakunata kunkapa wawakunaman shinapish mana chayllachu kan ashtawanpish tapurinami kanchik kutin imatati rurakunchik ñukanchik wawakuna wiñi kawsaypakka kay mundo kay pachapi ama illachunka sustarinchikmi tukuytami rurakunchik ama mikuna illachun ama churana illachun yachay ama illachun yachana wasikunamanpish kachanchikmi shinapish paykunapak wiñi kawsaypakka imatati rurakunchik kikinpa wawakunaka kikinpak chaki sarushkata rishpaka hawapachamun rinkachu krinkichu kikinka ya Diosta manchaqkuna kanamun chayana kashkata mana kashpaka kikin hatun llaki rurashkata paykunapish katik rurakkunachu kanka aycha munayta rurakkuna hatun llaki rurakkuna paykunapak kawsaywan hatun llakiman chinkarinamun rinkachu huk runami shunkumanta Diosta manchaq Diosta kasuq karka chinallatak paypak familiata huyarkami paypak familiata rikurkami sustarirkami chinashpaka huyashka uyaq imashinatik kikinka kanpak familiataka wiñachitukunki imashinatik kikinka shuk alli yayakanamun chaytukunki kikinpak wawakuna ministishka chinallatik ya Dios munashka shina yayakanamanka imashinatik paktaytukunki kay punllakunapika hatun llakimi kan chaymi kunanka ya Diosta shunkumanta krina kanki manchana kanki katina kanki chashnami kikinpak familiataka ñawpakman pushanki ya Diosmi kanman chay familiata kurka bendiciarka chay familiawan chay warmiwan chay wawakunawan chinashpaka Dios convidashka familiata ñawpakman apankapakka kaykunatami rikuna kanki paktachina kanki huk runaka ñukanchikman yuyachinmi chayta paktachitukushkata huk runami rikuchin tukuy shunkuwan ya Diospi krina Diospi shuyana kashkata kunanka huk runami ñukanchikman rikuchin yuyachin imashina punllakunata chimpapurana kaqpipish ñukanchikka ya Diospi shunkumanta krina kashkata ñukanchik familiamanta sustarina kashkata katikpika rikuytukunchikmi hukpak kawsaypika shuk hatun llakimi shamurka imashinatik chay sinchi punchataka chimbapuray tukurka tukuytami perderka wawakunata perderka tukuy imallacharishkakunatapish perderka chinallatik paypak kikin kawsaypipish unkuypi karka shinapish payka katirka krishpa Diospi mana atichirka mana sakirirka mana laduyarka payka katirkami ya Diospi krishpa ya Diospi shuyashpa chaypakka kay kallari pichka versukunapimi kay balik yuykunata kun kay runaka Diosta manchaqmi karka kay runaka yuypimi charirka paypak shunkupimi wakichishkata charirka Diosmi ashtawan balik kan paypak kawsaypika tukuy imamanta yallika ya Diosmi puntapi kana kan chaytami paypak shunkupi alli wakichishkata charirka chaymantami paypak kawsaypika llakikuna sinchi punllakunatapish apaytukurka chimpapurarka kutin chaymantaka Dioslatikmi tukuripika paymanka chawpiwan tigrachirka Diosmi rikurka huk runa Diosta manchashkata Diospi shuyashkata Dios paypak puntapi kashkata chaymi tigrachirka chaymi chawpiwan kurka tukuripika chinashpaka ishki chunka wawakunatami huk kacharishka kanka warmitaka payllatatimi sakirka mana chawpiwan tigrachirkachu nitukunchik Dioska bendicianmi payta allinikkunata payta hatun yachikkunata kikinpish kay pichka yuykunata kasuqpi paktachikpika Diosmi bendicianka Diosmi kikintapish allinishkapi churanka yacharkami Jobka kullkika mana tukuyta kutichik kashkata payka sustarirkami paypak wawakuna wiñi kawsayman richun mana sustarikurkachu kay mundo kay pachapi imakunata sakinallata herenciata sakinallata sustarirkami espiritualpi allikachun tukimanta yallika pitik sustarina kan wawakunapak espiritual kawsaymantaka yayakunami sustarina kanchik mana sustarinachu kan iglesia mana sustarinachu kan
wawakunata wiñachikkuna, mana sustarinachu kan yachachikkuna, mana sustarinachu escuela dominicalpi yachachikkuna, sustarinami kanchik yayakuna. Deuteronomio capítulo 6, versos 5-7 kama kaytanin. Kantamandak Diostaka tukuy almawan, tukuy munaywan, tukuy yuyaywan kuyanki. Diostami kuyana, Diostami kazuna kanchik kallaripi. Diostami kuyana, Diostami kazuna manchana kanchik tukuy shunguwan. Katikpika nin, kunan ñuka imalla niskataka tukuyta kankunapak yuyaypi alli wakichinkichik. Katikmi kan ñukanchik kazuna paktachina Diospak shimi Dios mandashkata. Chaypu washaka kutin ñukanchikmi shuktikkunaman wishana parlana kanchik ñukanchik wawakunaman. Kanpak wawakunapak wawakunamanpish punllanta yachachinki. Paykunamanka mayñanta purikushpapish, wasipi kashpapish, durmik siririkushpapish, hatarikushpapish yachachiranki. Yayakunami yachachina kanchik. Shinapish kay punllakunapika piti yachachikun mamakuna. Mana mamakunapak ruraychu. Shinapish yaya illashkamanta, yaya mana chayta ruwakushkamantaka mamakuna wawakunata espiritualpi yuyachina, yachachina. Shinapish huyashka yayakuna kay rurayka ñukanchikpanmi kan. Ya Dioska chayta paktachikpika ñukanchiktapish allininqami. Tukuchinkapakka mayhantak chay hawalla yuykuna karka shuk alli yayakuna kanamun chayankapakka. Shuk runa Diosta huyanimi nishpaka Diostami kazuna, Diostami manchana kan. Katikpika ya Diospak sumak herencia yayakanata chaskishka kashpaka wawakunata valichina, wawakunata huyanami kan. Katikpika chay runaka entendinami kan yayakanaka nishaninmi responsable kashkata trabajankapak. Wawakunapak, familiapak, imalla ministerishkata kuytukunkapak, charitukunkapak. Shinallatik chay yayaka tukuytami ruranka paypak familiata tantallata charinkapak. Wawakuna alli apanakuchun. Wakinpika yayakunallatimi fiyanakuypi churan kallarichinkuna. Ama tantalla kachun chikanchinkuna. Shinapish sumakmi tantalla kana sumakta kawsanaka. Tukuripika ya Diosmanta yachachina, Diosta mashkanaka yayapak rurimi kan. Yayapak responsabilidadmi. Mana yachachishpalla rimashpalla ashtawanpish ejemplowan. Rikuchinami kanchik. Chaypimi wawakunaka punllanta rikushpa katinkakuna. Kikin Diosta huyashkata, kikin kawsashkata. Kanpak ejemplo tami rikuchina kanki Diosta huyashkata, krishkata, kasushkata. Chaymi shuk punlla ña kikin mana kaypi kakpika paykunaka chayta yurinkakuna. Shinallatak kikin shinallatak ya Diosta huyashpa kawsankakuna. Yayakanaka mana hawallachu. Shinapish Job librupika rikuchinmi balik kashkata shuk alli yayakanaka. Y alli yayakanamun chay tukunchik ya Diosta manchashpa ya Diospak ayudawanka. Dios bendeciachu. Uyashkankimi yuyarina samachik shimikuna. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.